deli moment oyun videolarıyla sizinle karşınızdayım. Hadi izle. Bro. Hey yo millet, sinema Mac, bu da kanal Kramik'te. Bugün biz yeni seriye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Max Payne. Geleceğe bahane başı. Tez oyun. Level'i seçmeye. Katkın. Belirlet. Ciddi görene başlıyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve video like koymayı unutmayın. Bizim ailemiz büyümeli. Ciddi göre. Vertolet var ha. Şehir New York 1 saat bundan da var. Neyse başlayalım. Hele işine bilmiyor. Ama polisler. Oba. Tekrar ederim. Polis tehlikeledi. Acer Plaza. Bütün birliklere. Ne oldu? Ne başlıyor? Uy yani. Sniper. Bu da bizim oyuncumuz İsfail. Deniyorum. Her şeyi başa düşmeye için ben geri qayıtmalıyam. 3 yıl bundan qabaq. Geri baxar ne olur, ne başlayır. Меня все еще тянуло туда, Манхэттен, Мидтаун, северная территория, кухня дьявола. Так когда вы начнете на меня работать, детектив Пайн? Ты хочешь, чтобы я работал тайно в какой-то дыре? Извини, Алекс, но Мишель и дети для меня на первом месте. Видишь, это моя последняя затяжка. Я делаю это ради своего ребенка. Да, Макс, это на тебя похоже. Ты как приличный бойскаут. Пока, Алекс, так мы играем в покер во вторник? А ты как отбирать слабостью ребенка? Жизнь была прекрасна. Розовый закат солнца, сладкий запах свежескошенной травы, детский смех. Дом с видом на реку. Прекрасная жена, маленькая дочь. Американская мечта, ставшая реальностью. O şey güzel hayatımdan danışır. Balaca kızından bir arvadı. Mila'ya yadoma deyir. Azizim evdeyim. Солнце скрылось за горизонтом, сумерки спустились на землю и принесли с собой плохое предчувствие. Nasıl bir seviyor. Tencere. Aha. Komin. Aha New Jersey ya. Мишель, 3 yıl bundan qabaq. Mişel. все это не понравилось мне с самого начала. Мне dали лучшие места в зрительном зале. Deyirəm, öncədən xoşuma gəlmirdi. Ucu bizik. Hay tava bizik. Oh my god. Что за черт? Ne baş verir? Çort ne daha? Neyləməliyik? Oo. He. Geri qayıtdıq. Gel. Gedirik. Ne baş verir o? Mişel. Flashbackler ya. Oba. Kim size yaparır? Budur. Ha, yaxınlaşdıq. Neyini? Götürüb danışmaq lazım. Ye. Это Макс Пейн. Ye basırıq danışır. Ловился в мой дом, они еще здесь, я прошу вас. Хорошо. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто? Alo. O şey kimə sizə zəng verdi? Deyir ki, kömək lazım. Mən o deyir ki, mən də sizə kömək eləyə bilmərəm. Köməyə çağırır evdə. Deyir, burada kimsə var o şey konkret. Zibil, evimizə kimsə girib. Mişel. Azizim. O komine vay. Arkadaşlar rahat oynayacağıq. No panik, no tələsmək. Deyəsən action oyunu oxşuyur. O izbil qalxır ki. Flashback. Nasıl baş verir? Мишель, я прошу вас, только не это. Altı. Nəsə hamamda baş verir. Нет, Сара. Ne olsa Sara kimdir ha? Michel'den Sara'ya geçtik. Gel görək ha. O duşdan çıxdılar, doğradılar qaçdılar. O tərəfə getmək olmur.
Kapıyı açma. Сэр, полиция! Oy, ayak, ben ne kaldırırım ben? Ellerini kaldır. Lan. 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 Oy zibir. No panik yaş. Ona güller. Beret. Aha. Боже, прошу тебя, нет! Hii, uşağı da öldürüpler. Bakın. Ay Allah. Bunu görürsünüz siz de. Mahnı buralık da sen. Oy. De. Bu nedir? Bekle görüm. Ayı. Ne yani? Hagmi. Açık değil. Lampışkan söndürme olur. Yok. Diyen ben bura. Kapı niye açsın mı? Orada ne var? Aşağı tarafa gidelim. Demeli oradan evvelceden gitmeliydi dostlar. Oy zibir. Biraz ele öğreşmemişim. Боритесь за своих шкур. Kim dedi onu? Deyir. Bizimki dedi İsrail. Bunun adı neydi? Yadımdan çıktı. Bu bizi. Yakışıklı, simpatik. Bu da bizim aşkımız Mişel. Canım benim. Bir tane de ki sen yaşayırsan. Bebişimizi canına oldular. Kızımın ne söyleyeni? Ay. Davay gitti. Davay. Panika düştü ya şimdi. Нет. Oy zibil. Vay. Flashback. Canını vurdular. Aşkım gitti. Ölmüş. O da onun yatışına bak. Ele olmadı. Hayır. Yo. Ay zibil. 6 года назад город Нью-Йорк перевернулся с ног на голову. Появились лабораторные киллеры, накачанные химией. Зелье им давал некто Валькирия, ранее неизвестная. После похорон я сказал Алексу, что собираюсь перевестись в АБН. Прошло 3 года, пока мы не раскрыли дело Валькирии. И тогда, наконец, 2 месяца назад один тип вывел нас на Джека Люпина, босса мафии из семьи Плачинелла. Я стал работать тайно, и так мне удалось проникнуть в самую крупную мафиозную организацию Нью-Йорка. En büyük mafyozların içine girip New York'a. Birincisi. Başka işte yani alttan gizlin şey istiyor. Пошел внутрь с улицы, там было очень неуютно. Я постепенно начал вылавливать рыб, одну крупнее, другую пытаясь выйти на источник наркотика. Алекс и Биби были моей единственной связью с АБН. Единственные люди, которые знали, чем я занимаюсь. Это Биби. Джек Люпина попал в жуткую передрягу, ты должен немедленно встретиться с Алексом в станции Роско. Я не встречался с Алексом с тех пор, как стал тайным агентом. Ова, tiny agent. Все. Изучая, я Секретный агент oldu в kardeş. кожу. Было холодно, как на Северном полюсе. Казалось, что небо собралось упасть на землю. Все искали убежище, как будто завтра никогда не наступит. Мне не полегчало. Şimdi aktarışa gelecek. Baka göre o kimdi? Onun başında duran kimdi? Я чувствую. Кто-то в чем-то был неправ. Моя билет догадалась. Моя билет New York. догадалась под плащом. На двери поезда за мной уже закрылись. İndiki zaman Следующая станция Роскос. o И Алекс. Oba, ay burnuna bak ay. Sempatik şimdi. Ciddi göre. Devam ediyoruz hele ki. Ne bu? Станция была во мраке. Алекс как привидение. Его не было видно. Deyir Alex görmedi yani. Alex'i görmedi yani. Ona yaxşı mən gəldik. Ben burada buraya indi düşdüm. Mən qatar vurub əzəcək. Hop. Qəşəng tullanışa gəl. Getmək olar o tərəfə. Ay yox, Allah ağzım deyil buradan. Heç vaxt elə şey eləmək. Bu nədir ha? Aha, indicə nə dedim? Düşsəydim əzəcəklər məni, qulaş. Getməyin, elə şey etməyin. Ворота были заперты. Ага. Алекс не стал бы назначать встречу на закрытой станции, а что-то сорвалось. Gördün? Deməli deyir ki, burada nəsə düzgün şey getmir. Deyir, Alex məni çağırıb görüşə, burada bağlı yerdir. Elə şey ola bilmir. Bax, bu xəttdən o yana getmək olmaz. Hayat. Bu nə də var? Personal. Təkcə
Təkcə personal deyəcəkdim, buna da ojuqan. Kimisə sürüyüblər burada. Tıp 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 tıp. Hadi gidiyor. Abo! Dedim lan ben, boş boşuna dedim. Ay yok. Tabii, o. Max nahadı silahını çıkardır. Max bunu atma olur. Ay desene, orada da şkaflar var idi. Tumuşkadan zaten var idi, geri yatardı. Abicim, dur ya. Biz diyan. Güllələr hamısı 18-30 Beretta silah. Diyan görüm. Tuvalet. Ay basıb işləyirik. Diyan görüm baba. Hop. Belə şey yoxdur, getdik. Cəda biz... Oy zibi, sərin su, Timation. Belə dur. Abicim dönə bilmiyorum böyle, nətər dönürlər. Dönmə olur. Buna da ola, önümdə turbo var. Oh shit. Long. Ay israf etme, ay boş boşuna aktı. Bağla sorum gəlib mənə deyəcəklər, pul nədir? Ara gedək. Bura bağlı yaxşı çələ çıxdı. Aha! O izbi. Ne var bu? Nətər oldu öyle şey? Bunu nətər elədim? Gel gör o. Oh shit, bagaj, lan. Gel. Hop. Lan. Ay ölmelisin. Biraz. Ölmelisin. Böyle şey yoktur. Diyan abicim, diyan stolbanı uzaklayayım. Hoppa. Bellissimo. 10 güllerden sonra. Yok. Lörene. Bu ne? Ay altta. Diyan. Ay sıla. Ölmüşler. Diyan görüm. Cedel. O boyutta. Darvazanı açtılar. Polat alimler. Öğrendim deniyor. Hoppa. Kazım 2 neferdiler. Tunk. Neter değil. Ulan. Ölmür ya. Bir cülleye dedim öylece ölme. Kong whisky. Haram. İçinde hiç ne yoktu. Yazık polisi öldürdünüz. Gördünüz siz benimle vardım. Gagaş. Böyle şey yok. Getdik. Go. Action. Ulan. Davay. Ama Cülünü adama der son bir şeye değil. Divara. It's very fantastic. Canım kızarır. Oraya gitme olur. Vay. Temaşacı. Tumuşka da bu. Tumuşka değil. Getdik. Turlanation. Hop. Ama eşim yoktu. Ne zor da o. Hop. Hardan gelir o sen? Hop. Ay. Sen pompalım varsa gagaş ben dedim. Oh shit. Bir tane gözde 2 tane tapanca eleme olur. Ver tapancamı diyorum ha. Şöyle sıla götürme. Bunların ismi olur gagaşım. Nedir şeyler? Y. Su gəlir ya, bildim ya, ben onu nedir içirlər? Ya onu bildim lan, ben ne bileceğim? Sonra nedir basırlar? C, V. O isyanın prisidonyanı geçin. Ne deyirlər? R, T, Y, G, kılımış, J, H, C. Heç nə başa düşmədim. Yaxşı getdik. Diyan. Bu açılmıyor. Безопасности, но
Hoppa aşağı getir. Ne yazılıb? Maintenance work. Aha. Getdik. Ay yok bir tane diyor ne? Pompalıyla. Ay bu ne çətin şeydi. Diyor görüyor. Ha diyor görüyor. Ver pompalıyı əmiyə. Əmiyə get. Əmiyin 5 gülləsi var. Hoppa. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ulan. Ulan. Gitti. Davay çık. Oy zibi. Vay arkadaydı ya. Double check. Double check. Double check. Double check. Ye. Double check. Buradan. So bu indi kartel oynayacak. İndi kapağı gerekteyiz. Az görüm. Ha bildim anladım. Okey. Flashbacklerden çık. Test. В русском воздухе пахло смертью. Надо было срочно искать Алекса. Abicim yaxşı da Alex'i bildim Alex. Aslan cüllələr lazım ha. Burada da var idi bir yerde. Ya burada duşuydu. Haradaydı ha o. Ha bir de burada. Aç gerek. Diğer hemen o tane neler basacağım indi. Oh shit. Hoppa selamün aleyküm. Bir saat. İkisi vurdum. Canımı dittiler. Ha izi bir canımı dittiler. Ama yaxşı yatır ha. Qaqay. Tıp. Koş Max koş. Hoppa lan. Lan paladarlar qələt eləyir. Vurun qəşəng. O sözü demədim ama ev yok. O zordu o. Kendimi paladarlar kimi hiss ediyorum. Getdik. Hop. Ne davay. Sen de. Bellissimo. Qaçdan. Backspace değil, tab. Taba basırıq, все tapdım, bildim, все fantastik, getdik. Biraz vaxtımız geçdemiyor. Kanala abone olmayı ve video like koymayı unutmayın, getdik. Baş, bunun devamı gelecek. Nətər idi? Ay, toçunu vurdum adamın başından. Geri döndük. Ver bunu görüm. Bu işletme olur. İşletme olur. Eləcə basılır. Ayda. Ver pompamı başı. Pompamı ver, getdik. Burada qaqaş, oradan da pompalılar da. İndi nahadı biz gelməliyik. Düzdür? Ay! Yarım canım getdi. Hoş! İşim yoxdur. Zor. Ay! Hop! Get lan ha. Zor dedi. Pompalı var qaqaşım. Qaqaşım ben burada 2 tane pompalı olmalıydı. Ne kadar cüllə bu? Bu yok. Bu nədir? İki tane niye olur ya bundan? Ay 5 tane cülləm var. Getdi. İşim yoxdur. Götürdüm yönə. В поисках Алекса я ввязался в крупную операцию с мафией. Oba. Mafya ilə güclü operasiyaya girdik. Alex axtarırıq elə. Yavaş gedirik. Deyir, çox riskli işlər, amma qəşəng pul var. Nə pul? İndi göndərəcəyəm sizi. Ay zibil, nahadı gərək eləməzdim elə şey. Ay, qaç! Ray. Ay, yadımdan çıxırdım muşqalara baxma. Oy zibil, gördün güllə gəldi. Mən bir də candan uzatdım, qəşəng, tal.
Nə ayıracaq? Aha. Hii. Onu mən eləmədim, özü yıxıldı. Ay o kadar vurdum ölmedi. Yes! Onu da vurdum. Gitti. Yani ha. Bana... Надо было найти другой путь через туннель. Mesela sen başka giriş hardadı. Ben nereden bileyim? Başka yerlerden giriyor ya. Kavaş ben buradan oradan tapacağım başka yer. Uca ilişti. Tamam. Açtım. Zamak zad olar görməliyik birdən. Məndə də ayılıq var. Gəl görək ya. Ay o tərəfə getməmiş. Ayda. Al hadi. Buna da var, qatar da var. Gəl görüm burada gəlir. Sarı bakalım. Борисов, не было тока. Надо было восстановить цепь, чтобы поезд поехал. Aha, tok vermeliyiz. Şu misyamızı anladık. Hadi. Oy zibin. Zor şellenirik. Baha göre ne var? Patronu. O drabuş. Geçen pompalıya gülle. Bak bizi polunu burada. Pompalıya ne kadar güllesi var? 21. Oo, emi. Sakla. Ulan. Momenti gördün kakaşı. Sen o kakaşını vururdu. De bakayım. Yes! Спас меня. Что тут такое? Kaka korudum seni. Это из ниоткуда. Надо позвать на помощь. Я могу позвонить из рубки этого шантажом. Ты можешь отвезти меня? Да, может быть. Iди за mной. Deyir mənim damda gəl. Gözə yaxşı gözlə. Çəkilək. Çəkilək qaqaşım. Mən səni qoruyacağım. Gəl. Səni heç kim vurmayacaq. Boş-boşuna iş işləməmişik. Sənin yanında dünyanın en güclü prof. O ne bu? Gel. Bir numara lazımdı. Yukarıya gel. Yukarıya indi təzən geri qaydacaq. Orada yaşıl yer var idi. Deyən görə. Yavaş. Sen arkada dur. Arkada dur. Gəlmə. Bura bir money. Rahatçılıq. Getdik. Gel Əmitcan. Gel. Baba buranı deyir bak. Hop. İşim yoxdur. Gel. Gel bunu at. Transit polis. Ay vurdu. Ay senin. Kimiydi lan vuran onu? Hara getdi ha bu? Gül kim adam? Ver bunu. Ne ağrısan bu. Bunu görmeliyiz. Böyle şey olur ha. Bu ne de? Su içme olur. Su var bunda. Her şey olur ya. Uzbi. Bagaj yaxşı. Geldim. Uzbi. Gagaşım. Sen bana ne kadar vurmuşsan? Gagaşım. Polat. Ulan. Butulkan vurdum. Başka şey isteseydim hiç vurabilmezdim. Atılanabilmem. Gözüm. Hoppa. Hey benim qaçışıma. Diyan. Canım yoktu diyan. İkinci dubu. Biraz dincəlin. Nerede bunu götürmüyor mu? Mənim də oynayışım çok bombadı ha. Buna falan da bu. Qaqaş budundan vurdum qaqaş.
Все. Max Payne. Al hadi. Ay her şey kırılır ya, her şey kırılır. Action idi babaş. Baştan ayağa action. Kompüterler zaten buna. Ay ya değiş. Küllere bak, kine tabancam bak. Oh. Golgom. Ooh. I am crazy. Hiç ne yaptı abi? Bu ne değil mi? Ne değil ki yani? Neye basın? Neyse bastım. Apteska! Apteskalar! Yüre apteska! Tuts. Aç bunu. Açmırsan. Yaxşı, hardaydı, cer qaydı. Bunu açma olur. Qatarı yönlendirdik. Qatar getdi. Diyen görüm ha. Diyen getmeli. Ay. Bunu da oynuyoruz. Bundan sonra dayanacağıq. Davamını isteyen varsa kanala abone olsun ve video like atsın. Buna da diyen görüm. Liberty State. Diyen görüm. Liberty State. Ay. Başka ne? Ceremini basıp. Ay. Hop. Burada öldü. Bas göre. Tap. Bas bininde içinden kalsın. Experiartus. Поезд зажегся, как елка. Ток снова пошел. Yes. Все Cedric. Bizim buraya kadarıymış. Sizi seviyorum. Deniyorum bakayım. Ay hala Cedric. Ay. Gönder maşını. Ciddi. Söz ciddi. Oy zübü. Такие недотроганы. Böyle çıkmalıydı. Yok bura kadar değilmiş. Hadi yürü. Öyle devamı var. Bak. Cedriye. Ay para bazanı zaten her şeyi kırdılar. Tırmaş görek. Ay biz oradaydık ha. Yok da işte ha. Siz oradan çıkırsınız ya. Ama böyle şey olabilmez. Taba bas. İndizem buradan geldi. Yok oradan değil. İndizem oradan gelmişti. Burada bir ikisini vurmuştu. Ay bunlar ne var ya. Burada getmiyorum buraya. Ancak bura. Den bakın buraya açma olur indi. Açmam buraya. Gitti. Все, buraya kadarıymış. Böyle şey mi olur lan? Ржавая дверь, ведущая на заброшенную часть станции, которая была закрыта еще в 40-х годах. Что-то крупное сделалось на улице Русской. Может, поэтому Алекс хотел встретиться со мной именно здесь. Burada dayandırırıq. İkinci partı davam edəcəyik. Bye bye.